Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwi la e-Inimba angomhla ka 28 July. Uma wethu namanje saxakekile ukuthi i-AfriBiz Information iputsheke kanjani from Zondo Technologies eziyawela ezandleni zeKhosela Tech. Lapho uPortia ulazi lonke udaba kodwa-ke upretende sengathi akazi lutho ugirl eloke ezenza busy kanti uzama ukufihla phela ukuthi hayi cha, wazi kahle ukuthi ubani uputshuze i-information. Guys, akupheli lapho-ke. uPortia kusho ukuthi unembeza ugcina usumudla esehluleka ukuthi ahlale nale ndaba esifubeni nosiphela eyedwa iloke imququda yedwa. Wahamba wotshela uqhawekazi ukuthi hey weqhawe, nakho singenelwa amanzi endlini la, ulwandle uyasebenza nathi maduzane nje, kade la ema-ofisini ehleli nama-executives. Sengikhuluma ngoma wakho phela nobaba wakho benama-meeting ndawonye. Athi uqhawekazi, iningi umuntu wabulala umfowethu wathi lalela, tshela mina-ke into eyenzeka izolo lokhu la. Wathi into ebuhlungu okunayo yonke ukuthi bazomane besola umawethu ukuthi uyiyona-ke isnitch, like bazosola ukuthi uyena imole oputshuza iy'ndaba laphaya eZondo Technologies because yena akazalwa phela uZondo. Eyi uqhawekazi ubenganandaba nokuthi umawethu unjani kwakhala kacima, ubenendaba nokuthi uma wakhe uZoleka kanye nobaba wakhe uLazarus benza njani ukuthi bangaqasha umuntu owabulala uLikamva phakathi eKhosela Tech enkampanini naye uqhawekazi asebenza kuyona. But guys, akupheli-ke lapho. uZoleka-ke benoLazarus bebenemeeting bobabili nabo, ebuza ukuthi ngampela uneshow yalento oyenzayo. Kubuza uZoleka athi Lazarus, I am 100% sure. Athi ngoba nje lento izolimaza abantu abaningi, athi anginandaba, vele kudala nami ngangilinyazwa abantu. Useyabuza-ke manje uZoleka ukuthi when did you become this cruel? Useyasho-ke uLazarus ukuthi hayi ngi-cruel kanjena nje, ngi-ruthless kanjena nje ingenxa yokuthi-ke ngibonile ukuthi abantu aba-ruthless bayakwazi ukuthi bawuhlukumeze umndeni wakho, and uma ukuthi wena unothando uyanakekela, hayi cha, uhlezi ulimala kakhulu. Nami isikhathi sokuthi ngibeke ruthless ukuze umuntu uma eba-ruthless kumina athole u-10 times ruthless from me. Hayibo! Ebese-ke again uZoleka achazeke yiloko ba-ruthless kwakhe-ke uLazarus aze amnikeze ukiss as i-reward. Be careful of what you wish for. And uyaqhuquzeleka kuLazarus, ubona sengathi like unkosikazi wakhe uthela upetroli kule ruthless yakhe, uzogcina ehluleka guys uZoleka mase sejika-ke manje engasabi ruthless emsebenzini kuphela, aphinde abe ruthless nasendlini. Ngoba kuya lapho guys, kancane kancane uLazarus nje kunale enga eloke imenza ukuthi abe umuntu omubi manje. Yeyi, akupheli-ke lapho. Shothi uqhawekazi-ke uhambile waye ema-ofisini ama-executives. Ngisho uPortia emtshele kahle ukuthi do not tell anyone about this. This should stay between the two of us, ukuthi uLwandle ngimbonile izolo la ema-ofisini. Uqhawekazi wangena neyicapha e-ofisini likanina noyise wathi, how dare you? How dare you bring uLwandle in these premises after what he did to my brother? Mama, when I was kangcono, you know exactly how I feel about uLwandle. Wazama ukuchaza uZoleka ukuthi hayi mntanami, what we are doing, me and your father, is for the sake of the company. Phinde-ke a-ede naye-ke uLazarus athi yes of course, senzela iKhosela Tech. Uyabona nje iZondo Technologies ihlezi njalo ifuna ukusithathela ama-client. Ubona nje bekade nje bethatha i-AfriBiz, kade bethathe ne-Capital Bank. Maningi ama-client esiwaluza mewukuthi bahlezi be-above us. Into esiyenzayo ngoLwandle sifuna ukuthi iZondo Technologies ibe weak, kanti-ke mase si-weak sizobe sesiyambiza-ke naye-ke uLwandle ezosebenza la nathi enkampanini yaseKhosela Tech. Athi uLwandle asebenze la eKhosela Tech awashintsha uLazarus, waphinda wabe lo ruthless Lazarus esimaziyo. Bathi lalela lawe qhawekazi, wena you are an employee in this company just like everyone else. First of all, awunalo ilungelo lokuthi ubhaje into our offices without consulting us, without even knocking the door. Mesilana, we are not your parents, we are your employers. So the next time you do what you did, I'm going to hand you a written warning, just like any other employee in this company. Behave yourself. Futhi njengamanje ngicela ngiphumelele e-ofisini. Okay? Yay! Qhawekazi waba weak to the core. Uphume nge-slow motion, ebengene nge-speed. Guys, esidlula ngisho sa-Spider-Man, umegqima from one building to another. But anyway, waphinde futhi uZoleka wabona ukuthi here comes this man. This ruthless man is back.
and manje se-attack uqhawekazi. Waphinde wamnika ihug, wamnikeza ikhisi, wathi ngisaya emakhaya emcimbini-ke ka-Azande uzongifica ngendlela. Goodbye. Ayibo guys, ngiyaqala ukubona umuntu wesifazane uchaza ukuthi umnyeni wakhe unenhliziyo embi. Ayingeke, this is not healthy. I really hope this is not gonna end badly. But anyway, asikho lapho. Leka amabandla-ke sekumane kwenzeka-ke inkinga futhi njengenhlala yenzeka. Shuthi-ke uzethu benoxolane bebevakashelene bezokhuluma ngekusasa labo. Kuthe kusanjalo-ke one thing led to another, bagcine sebeqabulana. Kanti kuzongena uHlathi afice kubheda kunjalo. uHlathi-ke uyibambile, bangafuni ukuthi-ke abathuke same time. Walinda kahle uXolani waphindela kubo, waya khona uXolani. Hayi guys, wafike wakhuluma amazwi abuhlungu to a point ukuthi uXolani uthe lalela la, uzethu is 80% pregnant. Angeke aloke move around sobonana in the cars and anywhere else. Njengoba lapha kumele ahlale restile, and mengifike lapha kumele vele phela yabo ngithi kumthinta cause umuntu wami. Ubaba wakhe wathi ngeke mntanami, umuzi onye indoda leya. uHlathi naye uyindoda, awuzudelela ngalolu hlobo, xolisa manje. Athi hayi bantu abadala ngiyaxolisa-ke. Waqede wayotshela uzethu ukuthi lalela, yazi ngathi si-trapped thina, sengifisa ngisho sihambe siyokukipita. Nozethu athi nami ngifisa ngabe ngisekhaya la, ngathi ngisekheshini kodwa ngibe ngisekhaya. Hayi, waqede wabhala ne-status ugele ukuthi ngathi usekheshini, ufila sengathi kubo ufisa sengathi angaphindela kubo. Uthumeka wasibona-ke leso status ekhonjiswa uNtiki. Kwakubi-ke endlini kwamuncu, esho-ke ukuthi hawu ngayithatha ingane ngithi ngizoyifukamela njengoba nje uma waye ehambile ngomsebenzi, kanti izophinda ingidelele ithi mina engathi iboshelwe ekheshini meyilana. Amanathi uNtiki, hayi impela shuthi umuzi wakho uyikheshi, kanti-ke kunanebhubesi kulelo kheshi, lelo bhubesi wena Thumeka. uDanki-ke ugirl akanawo, and bazomxosha-ke. Mase bemxoshile asazi nesisu esikhulu ukuthi usizo bakona. Bekuthiwa-ke manje uyasikwa, i-ambulance izofonelwa uba ehleli yedwa ngoba bamlethela ukuze yonke into ibe lula, ingane ikwazi ukuyithola iy'ngubo zokugqoka, ikwazi ukuthi inakekeleke, naye anakekeleke aze aphole, akwazi ukubuyela emsebenzini nje esemandleni. Kube khona umuntu omenzela nokudla, cause lapha la ehlala khona vele bandla i-care ayikho. Yena kumele ngabe uba grateful, angaloke ebhala iy'status ukuthi ngathi usekheshini, ufila sengathi nje uyisiboshwa lapha, ufisa sengathi angaphindela emumva. Shayisa nje sikondlayo. But anyway guys, akupheli lana nkosi yami. Mawethu, shuthi-ke uZondo ufonile, efonela uMkhize phela we-AfriBiz, wamane wamtshela iqiniso nje ukuthi hayi cha thina sisayinile i-contract-ke nalapha eKhosela Tech. Ncese bandla ngalokho i-deal yabe ibi-right kunini. Wasilalela la, ngaze amanyundululo akho amakhulu kabi weMkhize. Umeke nje wasuka waya eKhosela Tech ngizowakhipha, wasilalela sengimtshelile wonke lawo manyundululo Lazarus, and he understands. Okubuhlungu nje ukuthi nawo namanyundululo-ke ama-client akho asasele la angazi ngawo, mengase ngiwakhiphe nala ama-client osusaqhoshe ngawo nawazi uhamba ugcina ungasenalelo lodwa ngisho i-client. Aboneke guys uZondo ukuthi cha singathi impela hayi kubi kamshubela, ahambe aye kumawethu ayombuza ukuthi wena awubi ne-pillow talk lapha, ukhuluma indaba zebhizinisi nalo muntu wakho Portia. Athi mawethu mina asoze kaloko, andithi ndimi endikucushisile nathi khona i-leak ye-information eyenzakalile la enkampanini. Wathi ngizokwazi ngani ukuthi nalokho ubuthi ungitshelela khona nje ukuthi uyikhave wena, ukuthi ubonakale ngathi umsulwa ubungekho msulwa. Lalela la, ngisabheka ukuthi ubani okhiphe le information ye-AfriBiz, and nawe ngomunye wabasolwa. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena? Lapho guys umane wakhamisa umawethu mekusolwa yena. Waxakeka ukuthi hawu njani kalokhu kade evuka kuyena okuyena-ke ohambile wayocela ngisho uMkhize ukuthi aphume lapha eKhosela Tech eze khona lapha eZondo Technologies, like i-client eyatholwa uyena umawethu. Then why would he sabotage that very same thing? Kanti-ke okubuhlungu kunakho konke-ke noLwandle ube ukuthola nje ukuthi ama-shares asesegameni lakhe, wamfaka under the bus. Umawethu washo ukuthi hey webaba, uthandana noPortia lo muntu, and uyalwazi ukuthi uthando seluqumbe amadoda amaningi a-powerful.
Umuntu mase semathandweni ukhuluma noma yini. Umkade umawethu ngiyamsola ukuthi uyena lo bhutshuzele le-information ye-AfriBiz. Noma wakhe naye wagcizelela washo ukuthi hey, lo useke wathandana nanoZoleka, asazi mhlawumbe udlalela amathimu amabili ukuze phela benefit ngapha nangapha. So nje uSydney sebem-influence bami-influence ekutheni acabanga ukuthi umawethu lo uhambise le information ye-AfriBiz and ulwandle nje, hayi bandla ngifuna uqamba amanga, ayekho nanoyedwa omsolayo ngaphandle kaPortia. Guys, afela lawo mfoka Mazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela Mazibela eInimba angomhla ka 28 July. Uma wethu namanje saxakekile ukuthi i-AfriBiz information iputsheke kanjani